Hello, a very good evening. Welcome to Impact News. Manungudna the Mampuna Upudaramu. Well, 3 years. Say home near Ziklan Mapung Parkador said, no, say home, the Gimanung Manipurgi to one crisis, Mam Cookley, as a crisis in Gimarak the Hazikam, the Quairi Chow, Hazik Miam the party, say, Manipurgi political crisis, Ki Masigi solution, Atumotum the Lani having. At the same time, Manipurgi legislature, BJP, MLA, Mayam Kangas Manipurgi. Hazuk Ladiba, Sarkar later, see, so in the popular government of the same having has a governor gay Ladiba government, she must see Loshala Matunda. Adu, Luri Hazek, Manipurgi, a home Sida, Santana Yang, Miyang Jacarino, Manipurgi, a home Parakadarba, launching Manung Sida, Center give responsibility, say a quick ground the Ladiba, ground reality, the labor Prazamiam, the Teneriba Mamsi, Center Kangbra, Natragana, Subnatagi, official. Record official statement thoga official swaidi palm appear center react over Habsini. Aduna Nasi Power Hazik Center Kongtang Singda Manipura Hazik Chehi Amasi President rule Langak Mapung Parka Dorobani. Aduna Manipura President rule Tambagi Maramsi Manipurgi security region Darana Hazik Manipurgi political will center Masi supersit Torga Tamaga center Gi Apama Monga Hazik Laibak Chalai Rabra of Sini Aduna Chehi Ahum Sida center Lorpa role say Kogi Ladiba Manipurgi Praza Community Pumna Makna, P and W from Lay, Manipura Kari Maram Gidabakta, Hazik President rule Tamibano Habsine, Aduna, President rule Tambagi Maram Siso, saying Haraga de Hazik, Santana Tamibofum say, Manipur Gazik labor, law and order situation, Manipur peace and normalcy, Puno Hanzale Avenue, Dan. Adu Vidaragade Hazik Manipura President rule Tambagi Masigi Chapcha Maram Sikarino, Manipura popular government Tamatamana, Manipurgi, Laiba, Langa, the Uda Tabak Tolme, Amkakse, Hazik, Centergi will the Tauraga, Manipurgi, Hazik Laiba, Prazamiam, the Madugi, Tangai for the Mayam, Fangan Mangambra, Manipurgi, Governor rule the Hazik Manipurgi, Hazik Chehi, Amasida, Manipurgi, home with Carino, Manipurgi Lanch development Carino, Manipurgi, any Quagi Ladiba, Quagi, Apunba, Laibaksigi, Kari development Pure. Hazik Ladiba Chingamadi Tamgi Marakta, Hazik Ladiba, Hana free movement Jadavasi, Chehi Ama President rule the Hazik Mapanagi security personnel, Mayamka Hazik Puselaga Laiba, 288 Central Armed Police Forces near Hazik Manipur deployed the Orgalabase, See Fawa, Manipurgi Hazik Ladiba Chingamadi, Tamgi Sharuk Singh, the Masi control the Wungam, the view of Lay, the Wadabuj, Tamgi Sharuk Singh, the control the Butargazu, Sing is Sharuk Singh, the law and order situation, say, Adumak Adum, Ladiba Prazamiam, the Makoi, letting the lep you of Lay, security. Personnel sing the control to Wungam of him late, Aduna Governor give me young Zicarino, Center give me young Zicarino, Aduna Center giving a sip of Chehi, Ahom Zida, Masiki roll Zicarino, Manipur Lenga Amal Handaba Karimba, Atopa state Amada Tomodargade, Center interventions is Chapman Atopa status, Tarunga, Manipur Zimasi sided Tauragam Tambra. Natraga Irang Sine and a convent Bizina Manipuri political situation and a convent Bizina Manipur Langaxing Mungam Dabra Natragana, Manipur Irang Russian Mungam Dabra Wahangsini, other center responsibility Kimatanga. Today we have a topic Center's attitude on Manipur issues. So I welcome Dr. Dhanavir Laisram, social scientist. Dhanavir, very good evening, welcome to Manu Adna. And joining us too, Dr. Yumnam Premananda, Associate Professor, Head of Department Law, Manipur University. So I welcome Pramanda too. Welcome both of the guests on Manu Center's attitude on Manipur issue. I was a Dhanavir Laksake. Was a Dhanavir Center attitude Chimadi, Queen Heg Hogalakudi, Quilabam Prazana, P and the way from Lay. I will know Pugalakui, Madam Zing a sea topic say, Maruina, Manipurgi, Irang Roshandri, Irang Roshan, the Maratira, Manipurgi, government Tamagi, Tawada Matos in the Lower Namdala Manipur, has a popular government Tamala Hindava. I don't know, Center Yang, Center Manipurgi issues. Hanagi film the Yan Hena Fagade, low in our situation, Pagale, Hazik normalcy, Hazik Chip Santi, like Haviki, Tongan national leaders in the law of Zule. But still, as of today, Manipuri Iran City Fagat of late, no we know we had a film, so like we Mummy Voglady. Aduna, so is there when a Zikari of the meaning? Primacy, a quiz, Maggie, my center's attitude have in about. Center Maggie internal policy. See towards Manipur. Kitang Yang Mamchang. Adim Mangda Aina Hapitang Amuk Tamning Bamana America gave foreign policy Ziga Hapit money. America gave foreign policy Z Quigi Josi Beningula the Gatorizi. Mana Nicolas Maduro Zeta, Padana Purga Salizi.
masi khoi President James Monroe na magi doctrine malay that was 1823 ko man hiram basi Europe lam jingda western kaino singse maroina western pen western gi saruk singse masi hemisphere je kai kanamu khuting jin yaro changba yaro na warn tawe aduga America gi na sidagi kana ba lawraga magi regional gi oina mai sum shakti lekhalai adumaina laki potuna kanamtana hariba western hemisphere jida khuting jin yaro na haibas moina khoigi masida moina sum magi karai tare ayam matam da moina tawba method ani ne amana changing regime pali belenga to lokthok na bhona ba adagi militarization the military operation military ma ma tawga mana pam po to si je loina ba Pakistan ju tawi Bangladesh ju tawi Iran ju tawi na ba milising o mena sire Peninsula gi ju aduni adugi sports moina phone 2025 to the mogi national security strategy na mogi statement am thokoda flexible realism na sigi hojigi monon doctrine se si amuhana tawbugi mongne aduga chamana na akhoi awang nongpoki maroina Manipur context sida hoji boda sum yengbada man ba ma yawrise akhoi gi regime ji lengak chi lokthokpa change toba hanagi state ki lengak to sum leijaraga chief minister du legadabdu PR thamjan bako aduga military di am lakhre aduga leiju am leire ko khoigi u hori myam ji maina lep to leibji am yam grponi ohong lak to duna amoi gre si kamayam na chumi chumde se khoina tracing back to bo machangi prem ko okay May 3 2023 da thokre thoiba wathok sida yam thuna akhoi lenga gi sindok khotok tana moi adagi mi myam lakna ai sangjaro magi maru ba chief secretary wagera adagi security advisor wagera adagi governor kai laktana kon DGP lo sindok re ko awda 355 si chana badong tawi ga na haido undeclared emergency ma leibadong taw na lakre konang dadi upai lekta dana resign to hole adu 356 declare to du par to emergency ko adu gi du potu sum chathare sahi ani tangkhai muksi lep tana chathare hoisu chathare ado February gi trom dei mamang dadi sibok tadi sintok pra natra sangtok pai potu lakto ni sangtok pa dadi problem le ni adu sangtok ta bu jai ko adu masida khoina sigi isda loisalam dai jida khan naksalakpada Delhi na honaba si chumna honarida magi lan na idi kana naba tawrida toksinari di khangdre yam tawre CSO jing wari sagre adei sugi maroi ba UPA boygara degi di keno boygara hanjan wari sagre adegi de moi kuki MLAs me amju sagre ko sigi ji sara sumlak pusina sahi loigre kaim hongde ko adei sahi hore 2026 hobagi tang ani sida mu khoi gi kanona ministry of home ministry na magi security review mu tawre moda khoi governor na Manipur context the briefing piale da my phase home nine na IDP jing sangjin bai pot lep khre ko right ai sangjaro hanjaro roiba aduga tang manga sida mu khoi gi DGP adegi maroina security advisor aduga army military operation to bugi officers in yaurga mu army security deployment to bugi mu khanare IDP jindu security pi de wera maina leiba male ko adugi matungda lakrisi si mamangda su review to bomdi thokre ko su review to bosida ngasagi wafam phaja ba mayam yana gare soi tongna gare haibadi highway thadokpa IDP hanba adegi moida mitop yaramadi deport tawba adegi violent activities ambok tawdaba highway da extortion tawdaba adegi magi leiriba akhoi designated KMC tare remote area da hanjanba khulai myam du CRPF natraga BSF ta piba ga loi haija tawre ko tawde ko do signatory di oinai aduga review tawda ju yanai adu hojibodi tawdri dina ko si tawradi santi di dum leredong ni ko tawra kanen khali ma tawbo ji ai ko sumaina lakhibajina khoi mamai dadi sarkar sembagi installing tawgi hanagi
popular government si tawbagi pot amu khanaba hore masidadi misra si direct masi khoigi north east ki political advisor na hapaga lengak sembagi daita ji loholaga sidabo ngarang nan lakhredana sumaina lakpusina khoigi se kano se su nataba nan su kanguna thon ba man ba pot ama uhale akhoi nan nungme kapsali miyam du su dele bajin du di kapoi nan su na tawini ga habi mong da mu tawgre aduna Churachandpur ga Kangpopi ga su army operation nama helicopter ga tawga sinabagi pot ama ju leigre natra siboki si la ibasida hojik si tang kunipan dagi parliament session haudoini adu tang 3 February bok chatha doini February 3 gi mamang sida president rule je muk sangtokna bagi house ta puthoge di hai si hengradi mu yamna March ka April ga mu ngai doini chumdra si lakpasida hojik sida khoina urisi haidi si myam ji yengkan da uzari si sagi khana rai sidi Delhi na khanbadune ba akhoigi wathok sida nantra adu di ihan hanbada urisi ngasagi akhoigi mana counter insurgency gi as a part of my measures lobagi potumdi yam chawn mami tai lai phagat pa degi mi nung kari kari pha ba khot pa lep tana nong takang dana sigi je thawai yaw ba am phosi special poi hana le madu atopa henjal laga mo extend to khot pa loi lakhre ko ado akhoi present crisis mayam jidi not a single address to deba sai ani makhai hela base hojibudi om bharak to redna sai ani makhai sum present no laba matung bawda organized crime leiriba mayam siloi kanda mu miyam na mu hypet access to regina Delhi is a part of magi my lenga union government si khoigi state mayam jing jida wathok lang thok leibaji taison khochna ba phana ba sakhotna bagi miyeng thambagi mota leiriba Manipur gi crisis sidedi as a partner mo werbra sineba nakan namagi partner mo oidongna tobo manbam leigreba maramdi asugam organized crime si amatta men tana lotion bazu leite amazu leite natra aduna di ngasi bawda laiba trend sidedi santi habdu hoi absence of violation di leire ko koi hana sunabagi pot di khara di phare aduga tasengna condition atmosphere ma leidana miyam de yam nungai ba nena tabagi pot amadi adum watli ba natra adwai wai dusu leire aduga hajik manoina national leaders mayam khak makhoi ge ba symbolic visit Manipur da leigre even India ge prime minister India ge president tongan ba khoi national leaders mayam khak lagre home minister jan lagtana aduga tongan official state mayam khutwe but in the reality that the khoi people jing da madugi sab chaba relief ti phangmagi wafum dilai taba aduna sumna dagi makoi na tawri je khoi ge political accountability phangnabagi damak tang tawrabra habi wafum guk dilai aduna india na hajik ngasi phawba chahi ahum jida Manipur da lakpa makoi tongan statement dhokpa sai wai jida da makoi na yeng ba miyang makoi na praja jing da utning gi wafum je kari ne thamini adudani ngasai toksin na bani na haise haibadi kano da proxy darmani tawri miyam je na haisi khoi miyam na concept to raise lande di chumeba lakhidam yaudre prime minister lakre president lakre adu de natana maru ba ruling party gi official miyam jing adigi ministry jing am lakre ko adu loina la azu akhoi gi hek lakpaga ahong ma laktana lebak sida nungai ba miyam da nungai ba ma miyam da thajarudraba mai mangraba trust deficit to sagat pagi posu yaudana ezides adum leitra si leirizina taise tau da yada bagi taurira edi miyamna laning bagi laira natragana thabak si loisalage gai laira gaido la ammaga ngangamaga taromiyo miyam du u kanda miyam sina dum realize taweba sidi sum toksina banena I was nena okay aduna adugum bagi si Delhi gi miyeng habatare khoi Manipur da ko hoji phawbadadi commendable over miyeng si yaw driba lengak sembagi matang ta su prem tawge diam ya agre kenu kuki MLA khara na yet kera su de lebana yet kera kaim nate aidi akhoi di pakhala ne separation piro UT demand taw ya roi madu akhoi government jana piba ngam de gai do hygiene nei ra gai su khalleba haira madung de su kari gi demand sam kan tor no wai noi akhoi sma haira ge noi tok kan dum taw ga hairam do man ba leireba
ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯁꯤꯁ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕꯗꯨꯅꯤ even oidokwa yabduni ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯅꯥꯜꯂꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯌꯦꯡꯖꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ 2023ꯒꯤ 3rd Mayꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ Okay, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ ꯑꯩ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯩ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯁ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤꯅ ꯍꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯗꯔ ꯁꯥꯏड ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯊꯝꯕꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯅꯧꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯨꯔꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯗ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯈꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯗꯦꯐꯤꯁꯤꯠ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯀꯥꯏꯔ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯁꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯈꯟꯕꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯈꯟꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯣ ꯂꯣꯡ ꯑꯦꯁ BJPꯁꯤꯅ ꯉꯥꯛꯏꯉꯩꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯂꯥꯏꯁ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ Okay. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯪ ꯆꯤꯡꯉꯒ ꯂꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯟꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯨ 100% ꯁꯥꯞ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ BJPꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯔꯛꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ BJPꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯦ ꯊꯋꯥ ꯁꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯗꯤ ꯃꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯒꯨꯗ ꯒꯕꯔꯅꯦꯟꯁ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯛꯅꯤꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯏꯟ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯚꯣꯠꯁꯤ ꯇꯧꯔꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨ ꯊꯝꯕꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ प्रजाꯁꯤꯡꯅ ꯀꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯋꯤꯂꯤꯡꯂꯤ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯤ ꯁꯨꯇꯧ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ Okay. ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯎꯔꯐꯥꯎ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯔꯤꯌꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯂꯥꯔꯖ ꯁ꯭ꯀꯦꯜꯗ ꯊꯣꯛꯑꯕ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯑꯗꯨ ꯙꯔꯃ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ 18 ꯖꯨꯟꯒꯗꯣ ꯂꯥꯡꯕꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯠ ꯍꯟꯗꯣꯛꯏꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯦ ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯣꯠꯂꯩ ꯑꯃ ꯀꯥꯡꯉꯒ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇꯣ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯇꯨꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯇꯨꯝꯂꯝꯗꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯍꯪꯅꯕ ꯃꯤ 50,000ꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯣꯛꯇꯕꯒꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯏꯝꯄꯦꯊꯤ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯄꯣꯟꯇꯦꯗ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯀꯅꯥꯗ ꯌꯦꯡꯉꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯕꯣꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯗ ꯌꯦꯡꯉꯤꯅꯦꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯅꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯗꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯗ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯃꯤꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯌꯦꯡꯖꯔꯒ ꯂꯩꯔꯛꯏꯁꯦ ꯆꯍꯤ 3 ꯐꯥꯗꯣꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕꯀோ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯀோ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯒꯤ CM ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ CMꯅ ꯑꯥꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯗꯤ BJPꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯇꯣꯝꯕꯤ ꯃꯆꯥꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯋꯥꯏ ꯌꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯑꯁ ꯑꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯃꯥꯗꯔ ꯀꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯃꯥꯗꯔ ꯁꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯀꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯁꯦ ꯇꯨꯋꯥꯔꯁ ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯏꯐ ꯐꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯩꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯅꯥꯏꯔꯝꯃꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯠꯆꯜꯂꯒ ꯐꯤꯗꯥ ꯊꯥꯔꯒ ꯐꯝꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀꯟꯗꯨꯁꯤꯚ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯥꯔ ꯑꯃ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯒꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯥꯜꯂꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯗꯨ ꯔꯤꯒꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯝꯅꯤ ꯈꯜꯂꯛꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯁꯗꯝꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕꯒꯤ
ꯆꯦꯟ ꯆꯣꯡꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯃꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯥꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯗꯤ ꯇꯥꯏꯌꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay, aduna maruina hajik yengiba miyekje akhoi lebak myam prajana hajik center gi response natraga center gi attitude se Manipuri leiba crisis da kya afabo ina masigi attitude che udabudne leije hajik se ay example man laksage aduna example man Manipur gi hajik leiba prolonged crisis aduga prolonged hajik gi leiba political crisis masi maruina yengwa yabase center gi masigi intervention se masi delay oina khanbi bra natraga center gi intervention se masi absence ne na laudoira absence oiba taragana kari maram gi damakta center na absence oidino natraga na kari maram gi damakta delay oiba taragana why I have a question dina kamai tham meaning sai center gi miyengda si akhoi na yengdu si center gi attitude sini ko mai maiteron de attitude ha ga di akhoi da man thammi ba mong hai tare ne ko miyeng bo hai ro adu gi wari ni da in khamada adu di center da hangda di khangaroi ba ko moi thawang ne da ai wakhande aina sumi observation ne sumi yeng ba da ko aina ai gi ju binocular am le ba ko adu thala ni yeng ba ni center ji kamai tawja no yeng ba aina phang bu si center di ai di blame di tobu ye ai di 50-50 hai ga dra masi 60-40 ko ai di 60 je center oidira aduga center di yamdi ai concept di yamdi India state na 60 oidoiba percentage oto IT 20 hai bu ya state na IT gum center na 20 gum peers yu hai hen di state ni hele oja da ne bi su pajana analysis tawi ai gi binocular du wari ni ko oja binocular ni adun hujiki post da do khoi tawdre khoi gi Manipur da ngasi bawa khoi state assembly hajik Manipur gi legislature pai leader sing je khoi center gi ma khoi gi yathang da center gi ma khoi gi any khoi gi will chat laga leibani na ma khoi je kari ma ta tawung ngam da ba aduna maram oiraga khoi gi center de hena base tawum thobo oidabro ja si sidane ai hujiki khoi masi fundamental kano do kadai de horok toino du adu da leiba fundamental idea si philosophy si kano kanda India si di federal ne India is a federal sima akoina yeru ya poti federal the center na khara lumlap chatpa adu di mai gi pattern ni ko constitution du yeng khangani aduna India is a federal ni na state sing si su they are sovereign in their own jurisdiction my jurisdiction state is sovereign ne akoina we are sovereign in our own jurisdiction ja akoina khangde sini ko am luri se aduna bu sembe aba law du assembly na ngasi bukta semdana adum leiri sini ne Manipur da kind we are sovereign in their own jurisdiction ja khangdaba ade India si ai philosophy nate maji constitution di iraga yaurabani my letter da India is Bharat hai mai gi Bharat si kaino kanda India means a union of state haibani state me ana pulang India oine India ya kan tongana ga leiputi mi India ga swai India am lepa state me am si sai ja leiputi India is akhoi me pulang oine Kerala Maharashtra Tamil Nadu Mizoram Nagaland Manipur Tripura sina pul India oine ne akhoi na soi sina akhoi sina matik saba leader puthopang ngamdre national politics akhoi yaw ngamdi akhoi si aduna ni noi saka sem ni sem akhoi su ungale je kano akhoi na ngamdre da akhoi si mi gi mapan tanga mingonda nonjaraga de mi na hairakpa thabak tu tawjaraga akhoi leirubagi dosa ne base khatan constitution da piri ba power function sing du madu khangna chatlaga di khar phani haijabari ai appeal si bobo haide kaino kanda India haina tongan song tholai poti Narendra Modi ga Amit Shah ga ji moji India na ti moji government central government moina paije wani parliament member ne moji parliament da ku yawi masing di yamde ani khak chali Rai Sabha par ahum khak chali yamjade masing di yamjadra ga su akhoi da yamda leiba ka su yai lei ba Pondicherry ga ama khak la ngani Mizoram di ani khak lak to ni Rai Sabha am ga Lok Sabha am ga amai tawna akhoi den pikpa su lei akhoi de hena chawba su lei ada aina khambada akhoi da soi ka no kana akhoi si gi se akhoi kyam nei na di India da everything akhoi gi maran se akhoi India da loina taisan gani proxy war ni mo haini India na cookie solution bidam ni mo haini moina sinabi ni mo haini sumong gani ba sum sanoba lan sanoba that's different thing ne akhoi na tawdu si akhoi gi thabak se akhoi phajana tawri bra sin akhoi khali saka sembaraga saka se mo center da hai saka center na sem dong na ti ni saka ji constitution da 163 and 164 article 163 amasung article 164 si yawi sini council minister to aid and advise the governor sini sarkar se duni state government si aduga 164 the yawi sina chief minister shall be appointed by the governor sini aduga other ministers shall also be appointed by governor in the advice of the chief minister haibadi chief minister government claim to changi sarkar se marga akoina claim to bu haitrabani na
masi jo khoi na soijari ni akhoi marak se leader man khan ga dau ne he or she should be the our leader haraga ngasai leader sina I have the number lei haraga mana Raj Bhavan hojiti Lok Bhavan ka olai adu chatlaga mana claim to change this is my number ha governor thajaraga oh adu di president rule lok thosi ko ai report thaga ni report tu yeng a da su mu council minister headed by prime minister to advise the president em lem dun a da su article 85 ki makha adu du na amu chang aga moina mu president advice tawani president order tholani akoi revoke tawani president rule se aduga khudak numi adu loi taw Maharashtra da claim tawre adu ngakhtang lega president rule lokthokre adu ngakhtang lega saka seme adu hayeng ngalaga protest taw masing ulle lore finish amai taw Manipur ki context to yeng modam dwai gi area do hana Manipur gi mele me am kak changjalaga Manipur government am semjare ge hai gi bugi governor manak da changba even mapan da che thawai ba phum yam kak lai gre Delhi PMO office ta adu mo siba bo Delhi gi side gi zik moi gi majority oni lai riba Manipur gi MLA me am kak gi wa je ta da bai ba phum lai na khale da ba dwai ma tek se adu kainu ni si tadi taroi de akhoi na khoi si yamna pik na khan gre chamani Maharashtra ki chief minister akhoi ki chief minister pik ke saw ge mi yam we lebak saw ge area saw but that's different thing ni chief minister are all equal ni adu ge khoi da gas ma lai ga da ni I also chief minister Kerala ki chief minister ga si du gas lai ne Mizoram ga si dum lai ri ba du mai tong to ko tong na ri ba ko amai na khoi si ketang akhoi da adu mai na adu gi post lai ta ba adagi soir e ni governor की office of the governor जी मागी discretionary power के सुलाई पोती मादी याम दे माने सरकार सेमगुम कईगुम स्वाइदा discretionary power खरा bill खरा president की दमक रिजर्व तौरे का हाइगुम मागी discretion दी अनि हुम दी याउदे कनो जी constitution दा अदुना governor जी in the aid and advice of the council minister headed by chief minister हाइबने chief minister लो in advice तो governor सत्तोइन अदुना वो governor की office से खोइदा elected ओइद्रिसिनी नि को सरकार या commissioner याम पी governor सी रांच दी हाफ कनो governor सी दी मान वासक लोबदा Article 159 the high see man mayama to the best of my ability to do mayam I will my preserve protect and defend the constitution high ne man to preserve to do protect to do defend to do the constitution signal po man defend to do ni man chaman president sumu chaman I will to the best of my ability to preserve protect and defend the constitution high do ni adu masigi si yam nungai ba case am lai high kana de Rameswar Prasad against akhoi gi Union India in ko adu case 2006 pa yam governor ki role se governor na ser andora report ka thar obada president rule kakthal ka doini kakthal ni se Bihar da Rameswar Prasad ke Union India se Bihar tawri ni sa manan se ada aina khamba da sigi akhoi da tawbuna ti se atop lam du tawi sumaina du suspend animation thama sarkar ga sem da tawsi tawi ba Bihar da su maduni Rameswar Prasad ki case se akhuji mamangi kano to Nitish Kumar ji chief minister oila roi na taw na governor ji taw saka claim ko taw hunde ko ada akhoi huji bokti formal claim di taw di Manipur da governor office satlaga saka semen view sum habi wani ai khamada direct claim am change bo saka di claim taw di semba yaroi governor la aga saka semu lo so yaroi we pass magi prerequisite si akhoi gi condition presidency claim from the person he will be chosen as a chief minister of that council minister chief minister oidoi ni man adu magi advice matungina cabinet to hapaka doi ne homo chawba so adu gi pon adu ma khoida sini ai wakhanda center lalangwani no doubt landaba yaro keno mana center gi makha da manang pullaga mayam Union India sina thamini thamaga su state sing si su magi power si khara exercise to change khoda ma haibada akhoida hujik laene mamangai da akhoina research to matam da 2015 da ne PhD to bada harisi akhoi si 20:1 ne 20 da ko mi masing kun gi akoda India gi army na Assam rifle ama phange ba khoi ratio akoi ji yeng biu ne prithvi gi war zone yam kan raba war zone Kosovo oiro adagi di kano bu oiro Africa gi ngasai oining ba Sudan loin oiro ade hoji akoi Ukraine oiro war zone mayam sidagi hena militarized to jaga ne ba khoi kilometer am cha yeng biu CRPF kem army kem Assam ado loi le doni mathak te yeng darga me ko yi edi Manipur si akoi kuba mayam da pa ko Manipur si da any jaga da thau kilometer ani ni thau loi kem len ngoni han leijaram irang thok tringai da adu hauji sumu mayang paisela ga leirabani adu takpati mamangai da khoina 2015 da PhD thesis da 20:1 ne ba khoina piriba magi ratio se mi kun gi India gi armed police force amam police nate ko Manipur police nata Manipur police India gi sidai leisi Indian army haibam ne and central armed police force haibam ne and central armed police force Indian army si kun gi amam thunge ad hauji di lai sin duga pa ba da nan kham 30 amam phangamani
mi trang amam phangam mane ba sidi highly militarized zone sida ge militarized taw ba zone pithib da leite si akoi khang ga dong ne ba hai si port sidi India sidi itihas ka loi naina da yaro sidi 1891 de hauraga 1947 1949 aduga 1949 to 1956 pukti koi chief commissioner gi rule gi makha da lei natra da da ba 1956 tani akoina union territory phangai adu yoker gi union territory ni adu akoina india gi oina phajana we are the indian india gi mahau oina yaw lobo sidi 1972 di hore ko 1972 da state hutur ni hoji ngasi tang trampani kun kumathoi 21 sini 21 state hut de ne kuidrabani ko january tang kun ga mathoi 1972 khoi bok da adu ju state hut phangi ne ko si adu takpudi yong akoina hore si 1972 sahi kun ga hum india da pun ba lan chuma des different thing ni ko sahi kun ga hum doi aseng ba de khu state phangjaga do na ha me yaw ba parsi state thamine part a part b parsi state chief commissioner rule to thamine ne koibo maning kha tamba constitution lai jab india de jo hana 19 ari manipur state constitution 1947 ga pa ling na le lebak si parsi state oine india da ko adai da dum khange india na khoi kamai ying haim kana te ba khoi na hai da ne india lenga na manipur ji ignore the way have jima de dum khoi lebak em prajana loi yar ga yare aduga hajik try wise ne ba ai law gi mieng dum dang lak chike adura india na ignore the way adna ba ge any khoi constitutional safeguard chi kari kari lai have ji khangan ma mathok tai wa khoi praja mayam da ad aina haijari dina ngasai gi safeguard su yahodre safeguard se koi india da koi constitution da people constitutional safeguard kharam khoi di laibam thoe manipur gi khoi gi dang safe side oina ba manipur ji ignore taw dana bai da india na india gi constitution pibis article 1 de na 395 si this in toto applicable to india do apply taw do ni schedule trying to yaw chi apply taw do ni khoi da ada khoi da tawrisina akhoi na constitution je fajana oraidana constitution ni makha da khoi na leibak si govern to ngam de ko sima aran aina haijai di india na lan ba leram gane ko leishano bo adu akhoi na makeup to goda bane kaino bu 1972 gi january gi tangkun ga ma thoi dagi di we are the full fledged state oira bane adu dagi di akhoi lan ja hor bane lan no me kam da nate adu ai dagi akhoi na logum thok hak se constitution lu bi ma india de logdu ngati mi we are the part of india ne ba akhoi na soiri sidi akhoi gi mute sing sina kakak launa phajana thabak to bungam dre akhoi state ga pick bani na parliament su mi yam da bani na akhoi ahung gak chalini right 2+1 ne ba natra parliament lok sabha ani rai sabha ama adagi assembly to 60 gatani ana akhoi di mi yam da ba lamju yam jada bani na akhoi di yam singda da bane constitution matung ne lebak sing ngak da bane aina khamada madu ngam no man de that's another fault ne center na ju khangoi governor is dual role ni hojiki do ma se head of the state ki ma se head oire manipur head ni governor sina adu ta ga su ma center ki agent bane ko ma report loi pi doi ni ada akoi na khanbana report tu man pakwi de pi be ban de sida akoi ga governor ga akoi council minister kari relation lei center ki state relation ji constitution yaw jabani bi sibu kana na sibu nai na ga chin de relation je ahum sui amana legislative relation law sebe matang da center ki state relation lei center na sem ga law 7 schedule da union relation yaw jare state na sem ga law 7 schedule da state relation yaw jare ani bang na sem ba ya ba law concurrent relation yaw jare aduni administrative relation hai se aduga emergency matam da kaidawni president rule gi matam da kaidawni lei jare ade amana administrative relation he leba ngakpada maga leina ga do marium leba akoi mari ji thambai ta bai tare center si ngamade akoi pur sa pa yadoi ni akoi di kasu dai puti karo lising khara pira akoi di dum manipur ji langba ya po ne ko akoi na administrative relation akoi na ngasi buk ta haite ade financial relation yauri finance commission karang phamisi si relation humni si relation je ko constitution yauri si administrative relation legislative relation financial relation si injan ga daw ne ba ade gi di akoi na khanga da bu constitution sida triangle amaga lei masi akoi na akoi 356 na matak ta phammani aduga haidarakpa triangle amagi vertex sina akoi gi 355 oja dana bi panbi bido aduga somdana 365 chummun na pabi ko 365 355 365 356 ne 355 ne 365 ahum ji pa matam da manadu ji kaina man da ahum se center sina akoi ji phas action aggression amasung akoi internal disturbance leiraba because of that state C not carry on its function in accordance with the provision of constitution later kanda center na kuting jamba yai aduna article 355 ko duty imperial union sida adu order to say ko duty ni order to say adum anything to just no aduga 356 power 356 adum jole re oja akoi manipur khoi ge
सरकार सेमजरगेबदी हाइरे सेंटर न मसदर यादबम खक लेरे अदुना सिदैदा एनी अखोगी लो गी मियंगदा लो द कमाई तौरगा सेंटर न सरकार सेमगे यादबसी मसी लो गी ओइबा करी थबक तबु याय मसी तौबा याबसी अखोय याम लुरबनी को याम लुदु कैनो कांदा नाहा मयांगविदी ngainari ni ro sorang pinaba 14 February se 13 द लोइरे बा खोइसे 13 द खोगी 1 year से लोइरे बा 14 द गिदी 1 year cross तो गिदु ने 1 year cross तो बसिदा ngasai high si ngasai do khoi the PR thamisi kaino ga governor report pire based on that report or otherwise akhoi president India se satisfy oire kari satisfy oidoi no akanda my satisfaction nati ko satisfaction of council minister headed by prime minister ne not his personal satisfaction but satisfaction of council minister do mon hire ka do ne ko adu da thamdu ji PR kaino ga state government cannot be carried on its function in accordance with the provision of constitution ne mase ai haja ba 355 yaung ni ji close se adu ga 365 yaung do ni center na khoi direction pira kan si tau ina normal time da ni ko adu tau do matam du su kai hai kan 365 na kai hai kan da kai hai kan da state government cannot be carried on its function in accordance with the provision of constitution oina lawrani yaw ba du adu ta ko di center pi ba direction si akhoi isa cha thada su pr thamba yari ba wari bo adagi masa ge pr am le jare adu ahum sa mane adu ne triangle ase adu hujiki du laksara hujiki 1 year cross to opposite luris adu ne khoi na khatang Manipur ji critical oi re ase saka semga sin na ta center na ga ju sembam changi bo ji karon ka 1 year cross to matam da 356 ki close number 5 close number 1 2 3 4 5 ne la kani ma di khoi kano da kon injel pariman han yarom de 5 se close number 5 se adu shidei da high se kano kan da two conditions should be fulfilled once president rule is beyond 1 year the henta ga two condition le adu fulfill taw do no condition amana in the proclamation emergency the 356 nati ko 356 proclamation emergency haidi madi breakdown of constitutional machinery in the state haiba 356 na aduna proclamation emergency the 352 thamdo ba india punama natraga part khara natra state tu gi part khara adu 352 leiraba and amasung kari no hakanda election commission india na mafam du election tawbo yaroi matam khara pr thambi go da manas certificate MP rakane condition is fulfill tawrakanda president rules se go beyond 1 year gi mathak sakhi doine adu Europe to bina February 14 si akoi gi yam crucial time adu mang sarkar sembi daba semdraga na president rules sang do podi jai ko press proclamation am tholakani taw ga ga na si lo ji sini press proclamation na amag amuk tholakini ba ko tholak tawudabu madu different ground oi do hani ground oi ya ro ko anoba ground da right tawdu adu su adu da ina legal points kano ka mamang da claim tung tawbiro ba ko claim de sarkar semala anu ba ko adu ta ga de khoina court satlaga challenge tawbo yarne si gi case ni ko case pa manna ko le khala ha mina si is bomai borang to si is it's a Jain case in 1997 Supreme Court nate Allahabad High Court ki High Court people ruling si Supreme Court na set aside tawdi bokti lob le ne ba ko si gi si samane si samana ma case UP gi samana sarkar su se bandana suspended ni mesa dom thamba UP da sahi ama cross to ki torokpa du da si mi di case tawre moina toini ko saka sema loina adu Supreme Court na condition ni fulfill tawduna PR sangduk sale matam du da adu nang na sangdoi ba PR press notification order ka su that is ultra virus to constitution and struck down na ye khairaga nasai gi amu sarkar do hanjalo haina amaina right ta aduna yamna marui ba khoi gi praja me amda mit na kong oi ga da ba fam taw do da khoi matam je lai selak taw jina ai second round do gi point do buk lak no taw je ke so Manipur gi irang se khoi soidana khoi political issues je masi akoi lengak semani avasi from last 1 year Manipur president rule hek lak budagi hair ga lak pani adu lengak chahi ma pung phare ajik chahi almost chahi ma hajik ma pung phar ka da je sibaw semdri aduna Manipur irang loisalani havasi su mamang digi high gra mamang ni march ki tarik ni pan oirangoni subject to correction Manipur free movement Manipur gi governor na tawgi basi adu mai paki de aduna Manipur buffer zone na koi gi mapani gi lak security person me am khak lairam bani adu masi RTI thana rak budagi buffer zone laite haidana Manipur gi governor na hai aduna Manipur gi lairiba tongan issue me am sida center gi intervention ji center gi ngam yeng se masi yamna khoi masi yamna masi clear oi daba area kharam khai ju e aduna hangi bo hangdi Manipur gi governor role Manipur gi chana riba president role je Manipur gi governor na yamna masi honest oina thabak tawri bra haiba wang bhawa hangnari ba wafum ne